pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ato iti sweldo pa kay. Itid ka unta mga numarabyanak. Tapay amarabyan ka. Sa dinumanen ti papanam. Mapan kay manen uminom kadagiti gagayim mo asanger. Siga kay di mo bakit? Apay tunggal marabyanak uminom adagos tada iti panuno mau. Ay na Andres, amukan. Kas kalasay kaya trismate. Tamabasam tada iti panunot ka. Anya, ay na maamuak lang no sa dino ti pagrabrabyam. Makitam lakit diti na idumduma apungtot ko kunak tuman. Awan aramidag, amaday. Nagtrabaho nga ron da tao ngagmalmalam. Kasta pala ti bagamait. Sal, pagkidi. Nay! Ay, kaslada na patag apag nam Andres. Pusit-sit ka mo pusit-sit iti pabanglam. Makapaulaw pa ikindin ay nawaw. Awan, ti papanak tata. Nalpas mo ti oras ti trabaho ko. Di agawid mo tayo. Oho, ambog na kita nga style. Ha! Siya pa iti lukwan. Ha? Siguro, adamanan kasi narak mo niya. Shh! Tagtagali tata. Ang mga noda makangag. Amoy yung matang dito'y paradaan. Uray arasas ka mangagda. Sino nga raw ti kasi nara mo ita? Ni Kristay tata. Agsarak kami di ayanti ko nada silaw-silaw. Anya? Pangasig tata. Di yung ibagbagay ti sa balay. Ay, numaamuan ni bagat ka. Nakaw, naspa. Sigurado kang awan asawa? Amangan kit dimot nuluklukwan nakla ang gari. Awan. Promise. Sa anak mong agdaton kang ka. No dasawak. Agyaman akaron no kasta. Sigsigurado klaeng tanarigatan. Sapay na biit tapay anagamam mo. Hindi ka madanagan. Napudno ti panagayat ko kan ka. Naman pa'y nabiit tapay la anagamam mo. Agyaman na gari. Awan na nyaman na. Ay ayatin ka unay-unay, Kristay. Asino day taag karatex kan ka? Agsasarunupay. Ay, mabit lang, takita man. Ay, di pasahiro, di kalman nga dahil pawit na. Sigurado ka? Uy, bakit? Kita man mingmingam. Imulagat mo dahil tatalo ang matam. Ay, dua ako na kuma. Anya? Anya. Kita man pauit, tinagan na. Sana ya? Nan, kita man ti text na. Ay, unay. Pakita ka lang rodin, tinagan na iti contacts ko. Ngam-diskumpiyada ka pa ilang, mate. Ay, Houston! Idapok man lati cellphone ko. Tapno awanan ti agtitex. Maturog tan. Naimbag man ta di nakamatil-tiliwan ni Bakemaw. Nukas diyang agtitex king ka ni Kristay. Ay, natata. Ang mga nalipatan nyo, analaing da ito'y Andres no maipapan itikas taabang banag. Ay, sa bagay makidia. Siyempre, no maipapan lang iti babae, naskin a double, wano triple ti panaganad. Kas kumakanya, pauit, ti nakafunbok iti contacts ko. Ngem, saan nga amo ni bakit kau ani Kristi dayay? Ay, agar aramin ka talaga. Inton Juan, maamuan ni Kristi nga da asawam. Wan laki nga around. Saan to mapasamak day tata? Pulos! Sapay la kuma. Ay, sapay la kuma. Sigurado ka nga ako nasawam?
Awan hanay. Ako nasawak. Mamati ka kumakanyak. Inton kwan. At danto may mangipungot-pungot kanyak. Danag mo na ayahan eh. Ako nasawak. Promise. Nasayaan to kasta. Naibusan tin inuman ta. Agorder ka na. Okay. Mabit lang ta agorder ang iti drinks ta. Agyaman ako na eh. Hanay. Anya, nagsarak kayo iti chicks mo abagla ko naman, Rice. Una tata. Napan kami di inuman ni Dirabay. Kain saan lang nga basta inuman. Nalatak nga inuman ko naman. Ay nawaw. Anya, Ay, love snack da di abakla kahit. Anusak mo tin uray nagalas abakla. anya. Unta ta. Anusak ta damot mani na. Di ka kaisardag na tangar aramidam. Entong kwan maamuan ni bakit mau. Wano maamuan ni Kristi nga da asawa. Ay, nalpaskan. Awan nga ron tata. Kasi iti kanayon ko nga ibaga. Awan to ti makam mo. Iso nga ure paggigid na nagdagiti bakla kan babae. Ayos lang. Awan problema. Oh, asino man nanday taag-tetext kan ka, rabrabi eh. Unay ka na bakit? Amin mo tin nga ag-text ka damagam no asino. Siyempre anya ti amukno kabit mo day ta. Kapit nga ipagbagamit. Anya ka matin. Nagrugit ya da iti panunot mo. Ay na Andres, amok ti ugalim. Si kajay tao asaan nga agbiag no saan nga agbabae. Anya? Nan kita akman. Ibukiran mo tamatam. Tamakitam. Van driver. Iso tinakasave anagan na iti contacts ko. Anya? Mamati ka na van driver da iti nag-text. Suspitsa ka la suspitsa mo. Awan at talaga ti panagtalag mo iti tao. Dasaya at nagranata andray sa nakaw. Nay, nanang. Agbalbaliw ka, no di mo kaya't ama isang maka. Ni, anya mo datang ibagbagayon? Ay, adda na kaibaga kanya. Anak kita da kayo kano ijay inuman. Adda ka duam abakla. Nag-sweet kayo kano nga uminaw. Anya? Asino mo't at chismosa ti nakaibaga iti dayta kada kayo? Nakapungtot ka, gaputa na paisuan ka itimbaga kanya. Ha? Agbalbaliw kan ko naktumag. Pang-asay, tadi mon urayan ang maamuan ni bakit mo dayta nga aramidam. Mga no ikali na kasi bibiyag. Nakabot-botang ni Gina no makaungag. Nay, kunak man no day off mo ita, lakay. Ay, saan? Inaklatag trabaho ba kahit? Ay, boring ngamin dito. Ibalay no kastoy. Anya? Imbis nga ginana ko sana yun. Marang-rang tilapayag ko kan ka. Akit inka numapan ka. Nasaya at no ijay paradaan ti papanam. Maamwak lang nga dasaan nasaya at nga aramidam, makaraman ka. Dahita mananay. Agrob-robwa da tao ko, sumanao ka manan. Ibagbagak laang, gaputa amok dahita ugalim. Tita ka man langin. Makaumat pa nagngiw-ngiwa mo. Di off mo ita sana ya. Ha? Tata. Ang imayak lata dito paradaan. Ta dito kami ngagsarak ni Kristi ita. Uraik dito. Kalpasan na. Income agpasyar iji ilay. Ay nawaw. Talaga lang Aghingga ita. Saan latanga mo ni bakit mau tiraramidam? Saan tata? Anyamit yan muna ngay. Hey, Andres ka talaga. Ay, bakla, kas kada baba iti paglulukwam. Ay, siyempre Kasta talaga ti gwapo. Habulin ng mga babae. Maging mga bakla. Ay na, kunak lagi din di ka numay. Itayak pa nga gururay. Pasensyakan ha. Traffic ngamin, iso medyo nabayaga. Pasensya kan kada giti kakadwak ha. Ayos laeng, awan problema. Mala, lagi na lang kapay mo muna. Kalpasan na. Intag pasyar.
Isumay lagayam nga oray day off mo. Umay kalagta dito'y paradaan. Tagayam, adda ka sinarak mo. Gina, apay nga da ka dito eh. Awanan kay tibain alalaki. Di mon maikat day tanga ugalim. Ti kinababaerom. Kat si kamot a babae. Amwam ko mga umuna no si aasawa day ta lalaki. Maawatam! Anay ko, awanan ka itibain. Kunam kanyak nga awan asawam. Ulbud ka, Gary. Anya? Ha? Apay agari ti awag mo kan kuana. Kano Andres tinagan na. Anya? Ulbud ka talaga. Gary ti impamamom kanyak anagan mo. Ngam, san mat gayam apod no? Kwa, pasensya ka kuman, Kriste. Awanan ka itibain. Manluloko ka. Anay ko. Napaglan ka nga ulbod. Into lang munday tanga aramid kan ugalin. Itong pakapay lang atong paitay. Bakit? Kani nagsakitan ti rupa kita raramidan. Anay to. Anay. Saan ka di makapasakit tirik na ginaramid mo? Ay na Andres, kaanon tupay ngagbalbaliw ka. Saan kan abaro? Alawanan. Oh, si kapay ti daganas na makaungat. Si kalangaruden tinakaaramid iti basol, nagpuskol at talaga ti rupam. Houston? Dinak man sumba-sumbatan akasta si ka Andres. Amangan numalipatak ng asawa ka, ha? Agtap-tap pulak laang. Agyaman ka, tadabasit bain ko kadagiti ka aruba. Tano saan, itay pa'y aminal malo ka, salbag ka! Mapan ka ijay paradaan ita. Sigurado ka nga ijay ti pagturungan dagita sakam. Kapanak paya sa bali ngay kay jay lang mait. Anya nga ita mo, nupod no amapan ka trabaho, wano mapan ka babae. Anya? Ala, gundawayam ti agaramid iti bukod mo apakaragsakan. Tano siyak ti mauma, uray puutam, makitam ti saan mo pa'y anakit kita. Bigbigat ba kay? Agrub-rubot da tao. Ngum kasta ti bagbagam. Ano Sam? Sa anak nga agsaw akastoy, no saan mo't akastater aramidam, salbag ka! Kahusto na. Kababain ka dagiti ka aruba. Anya? Mabain ka kadagiti ka aruba? Ha? Kaano pa'y dayta? Saan ka nagbain a nagbabae? Nga mabain ka kit din iti ka aruba? Ha? Matungpa ka na! Ay, apo. Makapaulaw matabang banglom, Andres. Ha? Uno adamanan kasi narak mo ita. Shh, tagtagarita ta. Anya? Humay ni bakla madam tuma. Humay naksukunan dito paradaan. Mapan kami kano agdate. Anya? Ay na. Di ka pa'y napabutngan ka ni Bakamaw. Patsim day jay. Kung kuna na lang. Ay na, Andres. Talaga nga urayang pa'y lang nga agasok ti agong ni Bakamaw. Kastalaon iti pungtot na kin kay di na minsan. Ito, makisinarak ka man na iti bakla. Napatag namin kanyak di bakla tata. Ano ti manin ako naktumay. Panya kamatay. Kapulang iti kwarta ke lulukom ni asawam. Ipamaisam ngamin ti oras mo iti trabaho Kanliklikam ti bisyo tapno makaurnong ka. Ham. Pasensya kan iti kakadwa ka dispatcher ha. Ay, awan parikot kanya. Ay na, nagpintas kamutan iti kawas mo hanay. Wow! Apaw! Naggana sa nabyan. Mayan! Gina! Mayan! Idi na minsan babae. Ita, baklamat. Napunuan akong iti kastang aramidam! Anay ko! Ay, ano ti ka sa wanda ito ay? Apay, saan ka di analawagkan ka nga addan asawa da ito alalaki apang babagtitam? Anya? Apay, saan na ka di nga imbagakan ka nga addan asawa na? Ay, walang kay tibain. Ulbud ka lalaki. Kunam kanya nga wan asawam. Kunam abaro ka pa, inyong saan matgayam. Ay, kwa. Salbag ka. Anay ko! Ay na, mapukaw ti kinabaklag iti kaskan ka nga ulbod.
Anay ko, anay ko. Danugan, Anay. aging ga ang mapakapsutan iti kastaunay. Mabit lang, ikataktivistida, tapno rumorte kinalalaki ka. At dayta, dayta iti parakan ka. Anay, pangasay, gusto ko man. Uston. Ay, hindi nakdiktaran ha. Dayto'y pa, Anay ko. Anay, Uston. Anay. Hugunan! Ala, itultuloy mo lang taday tangar aramidam. Aging ga ang maininot ang mairis day tarupam. Gapo iti kabubugbog, kan katutong padagiti babaim kan ka. Apay day tabulong ti bayabas. Anom day ta? Ay, ipaburat ko pagagas ko iti rupak. Anya? Anay. Ay, agasampay laang, di kakit mapanagsapol manen iti babae, wenno bakla, tapno pagumaan daday tarupam atong paan, kandanugan tapno ang nakam ka. Apay, pudno mo ti pagbagak saan aya? Bigbigat pa lang ko, sumanaw ka. Di nakman ikasta-kasta si ka Andres. Sa uka nga minasaw. Sa anak asao, no nasaya at ti aramid mo, kurang laangan apag susukatem ti babae kas kada bakla. Apay, manu ayaday tamabagbagim, ado! Anay ko, nagsakit ang tiping-ping ko, anay. Nasakit? Dayto'y pa'y ngarot! Uray maisina day ulom di tatenged mo. Gapo iti katutong ka. Anay. Awan bibiyang ko. Day tatirumbang kan ka. Ay, gusto na! Karek, agbalbaliw ako na. Ay, nawaw! Liklikan ti sulisog, tapno maliklikan mat titong pa kandanog. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.